Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon, ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love deeper than. Kundi patulong ka kanya, ngam ka ba alam mat gayam ti agaramid iti addang tapno magunod mo ti kayat mo? Ha? Mitzi, saan ka maawatan? Anya ka diti kayat mo asawan? Di kan agin di ammo ko nakman. Di mapailaklonan. Ti, anya? Anya ka din day tangay bagbaga, Mitzi. Talaga di ka maawatan. Ay na Lloyd, saan ka lagayam a super siglat? Denial king kapay. Mitzi, anya ka kadi? Saan ko matila ibirbir ngas mo kanyak? Nakababay no adama kangag. Anya ti kahit mo asawan? Nadlaw ko. Agin ginusto kayon ka ni Daniel. Ah, Makita? Oray kalalim mabaga, Lloyd. Ibagaman kanya. Da kayan? Mitzi, anya ka kadi? Amangan no adama kangagkan ka. Kanaktumot ka. Da kayo na niya. Ada relasyon yon. Ah. Ilaklon na kan. Mitzi, anya ka kadi? Saan man natila sasawam? Nakababay no adama kangagkan ka kunak lang aro din. Amangan no anya pa iti ko na inda. Anya ko matibibiyang daya. Bye-bye am idaa. Mitzi, oras ti trabaho. Saan natila pagsarsaritaan ta? Alan, agsubli ka ni table mo. Basta adun to ti istorya am kanyak, Lloyd. Hindi kita tatantanan. Ah. Ay. Anya lakit din ni Mitzi. Kunaklakit din na anya ti ibagana. Dahito itantirikat na. Adun ti rumrum so ajak nam namahain. Gapo iti panagpamarang ko. Makamuditan. Tinapatag ita kat naragsakak. Gapo ta mariknak mat anadaras ti panagsiningid mi kani Daniel. Daniel, siya kung tagbayad iti kinanta, Di ka nagkadkad. Ha? Apay nga rod amasapol amulagatan nak ngay. Kaslakit din but-but ngenak. Oh, anya abot-bot ngun man nga ibagbagam. Adaya kabutang mo. Katno kaya rigam tilyon. Ari ti kabakiran. Ha? Una yun day tanang yarigam kanyak. Sobra ka. Joke. Oh, basta siya tagbayad iti kinanta. Diyak itulok kasi kamanan. Nakababain. Siyempre, siya ti lalaki. Oh, talaga lang ha? Hoy, sis. Anya ka kadi. Ang mga noon na makadlaw ka. Siga talaga. Bala. Awan ti makadlaw, tadatalaang ti adda diti kantin, kadagiti aglaklako, ngam adayuda mo't kadata. Ha?
Aywanan niya. Basta, ala, mabit lang ha. Tabayada konti kinanta. Itaman lang na nakaumayak dito'y away, Lola. Kailiw kun dito'y. Napintas ti lumangab iti presko nga angin dito'y away apok. Iso nga insurot ka dito'y. Ah, Lola? Mula yung aming dagita? Saan na siya tinagmula? Adan mga asikaso iti basit adagata yu dito'y away. Ibingbingayan na kami laengan no makaapit. Kasano da ita, Lola? Nagadulakit din asaludsod mo, apok. Diyak ngamin maawatan no kasano da ita, Lola? Iso adamagag. Bilin ni Mami, nadati diyak maawatan, uno diyak mo. Saludsudek ka no. Talaga, nasaririt ka nga ubing Miko. Nasirib ka. Takas iti kunada. Nasirib ti tao nga amo na ti agdamag. Ha? Ala, tinasayaat. Agpariir tapay laang ijay sirok tinarok mo sa kayaw. Iti kasta, mailawlawag ko ken ka ti amen. Sabali at talaga direk na gapu iti bandog ko. Kasla marigat anak paikit din nga umagas. Nabayag atyak narik na da ito'y. Kilat man mata na si Minir. Tinasayat. Inak uminom iti danom. Talaga matitirik na agkopit ti baruko ko. Tinasayat. Awagak ni Pedring akaroba. Agpatulong akong kankwan. Tama pa naklangan ijay ospital. Once there was a love deeper than Amok, no asino ti sapsapulam. Isa atalangkyaw ka atalangkyaw, Lloyd. Ha? Sapsapulam the love of your life, anya. Ni Daniel. Shh! Anya ka kadimitsi. Di mo pigsantag sao. Nakababain ka dagiti katrabawan ta. Anya ko matipagpainam ngay? Saan arumba nga ibain ni Ayat, Lloyd? Ay sus, ay sus! Oray pa'y nga tamagsatan kan iti urat iti tengad. Di mo makita ni love of your life. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mitzi. Nakita kita'y. Nagdardara sa pimanaw, apaman ang nagpakada ka ni boss. Ha? Apay, anya ti napasamak. Anja ka mo. Basta nakita ka nagpakada ka ni boss, kalpasan na, nagdardara sa pimanaw. Kasla magandanagan nga rod. Ha? Ni, apay nga ta. Anya nga ta tinapasamak ka ni Daniel. Katawagam atap no maamwam. Unag pa niya. Mabid lang ha. Awagak ni Daniel. Papa, kumusta kan? Daniel, iha. Imayak adagos. Apaman anamok ka ni Mang Pedring a kinuyog na ka diti ospital. Anyat na pasamak, Papa. Awan, iha. Madilaterik nag. Iso nagpatulong ako kan ni Pedring. Di ka naglibak, Papa. Inaramid mo man nga tandag iti impagal ti doktor nga aramidam.
Nabannog ka man nga tan. Iha. Papa, amuyo mo't asaan mabalin kada kayo ti agbannog saan aya. Apay nga minanatangkan ti ulo yo. Iha, di na kun pagtanagan. Sana bale tamayatan tiriknak. Masapul ko laan ti inana. Anya kayong matan, Papa? Daitan ti bagbagak. Kalpasan na. Pilitan dak amapan iti ayan ti inak iti abroad. Nay, ti cellphone mo, Daniel. Ag-vibrate. Ang mga napatag nga awag dayta. Saan nyo nga ibaw inti saritaan tayo, Papa? Di yu ikaskaso. Uray no asino pa iti umawawag. Ti ibagbagak kada kayo ti into na rin nyo. Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Nagkado tinaalatan natin, Lola. Presko dagitoy. Amo, kapag ayat yung ni Titom Aloy ti agsiday tinatang apok, isungarod anapantay jay away. Wan Lola. Kayat ko tinatang. Ijay ngamin ayan mi. Manmanungag sida kami tinatang. Kanayon na karne ti kayat ni Daddy. Ay na, saan anasaya at ti kanayon nga agsiday ti karney apok? Wan Lola. Kanayon nga ibaga kanyak dayta ni Tito Lloyd. No umay kami kun ni Mami ditoy. Ken uray di maestrami. May mayat kano tinatang ta healthy. Pudno day ta apok. Kat iti kadamon iti pudermi ka ni Titom. Sigurado ang nakarkaron nga agbalin ka na sa lunat. Tamaaywanan da ka na imbag. Ken naragragsaka kun Lola. Ngamin, saan ko na makita ni Mami nga agsangsangit? Ha? Ngamin, malmaldayak na makitak ni Mami nga agsangsangit, Lola. Nala, di mon panunuton day ta apok. Ti ikararag mo ita. Kat ti panagbaligi ni Mami, iti panagabrod na. Anya katan tinapasamak, Mitzi. Talaga asaan na sumungsungbat ni Daniel. Itay pa'y awagak. Ngam saan na sumungbat apulos. Oray iti text, saan na agreply. Di ka unay agdanag. Ama ano adalas asikaswan na. Kasano adyak agdanag. Kat sika na mismo tinang ibaga, amadandanagan ni Daniel itay pimanaw. Apaman ang nakapagpakada ka ni boss. Katuan mat. Oh, di talagang agdanagak Tadyak amo na anya ti mapaspasamak. Amo kon. Ti anya? Anya ta amo, Mitzi. Tapno maamuan ta no anya talaga tinapasamak ka ni Daniel. Mapan ka agsaludsud ka ni boss. Ha? Oh, di sigurado ang maamuam no anya tinapasamak. Saan ka di, Lloyd? Sigurado nga nga imbaga ni Daniel tirason ka ni boss. Iso na palubusan na pimanaw. Anya ka matin, Mitzi. Imbes na makatulong ka, saan mat? Tanakarkarong mat amariro ak kadagiti ibagbagam. Ni, apoy ko maamariro ka ngay. Ay na, Houston, Mitzi. Di ka nagsaupay. Ikagumaklatan nga awagan wano i-text ni Daniel. Tapno maamuak, no anya ti mapaspasamak. Once there was a love deeper than Kaya't kunti agawid, iya. Kaya't kunti rumwar dito ospital. Lading itek, Papa. Ngam aging gaasaan a rumor ti resulta dagiti test nga insayang ka ti doktor. Saan ka makaruar dito ospital? Anya? Day tati ko na ti doktor itay nagsarita kami. Kaya't na ti makasigurado. Kasta akmutan, Papa.
Daytoy ti bagbagakan ka, Daniel. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Papa? At sakit ko. Kat posible nga itanyaman akan ito. Ipulang ko ti bulot ko abiyag. Papa? Kat kas itinakon-akon iha. Di kakayat apanawan nga agmaymay sa ito'y abiyag. Iso ano mapalin ko ma. Puna sumontiguram kadagiti lalaki. Ha? Saan nga agpapada dagiti lalaki iha? Tandaanam ko madayta. Amok nga dalata na iranta aparakan ka. Mabuti nga, Papa. Ang mga numaipadak itinapasama kada kayo kan ni Mama. Anagsina kayo. Gapo iti sulisog kan managpamarang alalaki. Daniel. Nasingad agayam yun ni Ninong asimurutan ni Mama. Nagpamarang anasaya at kada kayo. Gayam, adan sa baling ar-aramidon dakan ni Mama. Nakakaasi kayo, hindi Papa. Nakita, tinalao sa panaglading ityo. Gapo iti panangalilaw kada kayo da mamakan ti gayam yo. Isa kagurgurak dagiti sulisog kan managpamarang alalaki. Kagurgurak ida. Anyat mapaspasamak kan ka, Lloyd. Naon nagtipang panunutam anak ko. Apa ikade? Awan nanang. Di naklatan ni kaskaso. Anak, mabalin mo nga ibaga kanyak no da parikot mo. Siyak ti inam. Ang mga numatulungan ka iti anyaman na pagparparikotam. Panag ko nagkatawan ti may tulong mo kanyak, nanang. Ha? Apa nga men? Anya nga minti parikot mo, anak ko. Saan mo ta may bilang nga parikot na ito'y nanang? Adala nga tsak maliklikan na panunutin. Sigurado ka. Wan nanang. Di na ko mapagdanagan. Nimi ko. Narnakanan Iso asika. Ingkamot maturog. Tamasapa ka pa yung mapanagtrabaho intun bigat, anak ko. Naimbag tatakan, Lloyd. O anya, nakontak mo ka din ni Daniel? Saan ba yung arod, Mitzi? Ultimo dagiti text ko. Di na sungsungbatan. Ay na, amaan numakumikom. Tala ospital gayam ti amana. Anya? Apay, Mitzi? Anya kami tinapasamak. Diyak pa'y amo. Naalingag ko lang da boss. Kanti katrabahuan tayo anang ibilinan na kadagiti trabaho ni Daniel. Anya? Kasto tinaamuak. Iso ngay baka kadagos kan ka Taamok amadanagan ka, Lloyd. Talaga, Mitzi. Idikal man pa madanagan Kat nakarkaro man itan. Tanaamuak tinapasamak. Masapo lang mapanang kay ospital. Anding hayag ni Daniel. Sigaman. At pakadakan akan ni boss no kayat mau. Agrason ka laangin Wan, Mitzi. Talaga akas tataramidag. Masapo lang maandingay ko ni Daniel. Daniel, kumusta ti amam? Kwa, Lloyd. Ada iti silid na. Agin ina na. Kasta ka di. Ada imot ka prutas para kan kuana. Awatem. Agyaman nak. Jakla pagarupon nga umay ka dito ospital, Lloyd. Naamuak namin ti kaadda ti amam dito ospital, girl. Iso ngayon pamuspusak ti imay dito nga ora dapat trabaho. Aywan magpaiso.
Rumbang ko mga trabaho ka, saan ka di? Ay na girl, napatpatagamaandingay ka ngam iti trabaho. Sa nabale, ta valid mo ti inrason ko ni boss. Iso ngay manugot arumwara ki di office. Apay, anya timpakadam ka ni boss. Simple. Imbaga nga da saraka ka client. Natural. Go kunamo tadagos ni boss. Tataam muna, kat adati may close ko a deal. Ha? Kasano na awan ti mai-close mo? Tatalagamot nga awan ti kasi narak mo a kliyente. Ay na Daniel, syakton di makamoy ti dayta. Nalakan to langan arasonan dayta. Ti importante ita, kat addaak dito'y amang dingay ken ka, girl. Oh, apay akit kita ang naklatan, Daniel. Lloyd, Daniel, inarakop nakmutan. Once there was a love deeper than Anya taramidan ni Lloyd iti panangarakop ni Daniel kankwana. Gagayem, di uliwaya na denggen, tituloy ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. but that was long ago.